UMP ke Lok Sabha na Shillong Dr. Ricky Andrew Jesengkon wa kubur ya ke jingkran UMP ke Raja Sabha Dr. WR Kharuki bala keno baka entity ke Alek Shiliang wan khang ya ke jingti dewyong klem pej pat ya ke jing jabo bala penmi ki karkhana habakren mendaka singi ka propratrik jemang ajal pusan Dr. Ricky ruang ba wala umpat yo ban sengap bah ya ke jingkran Dr. Kharuki hendrai wa suyo sengau ya ke jingkran jong Balabu jingkri ya ke NGT ba kampej ya ke jing jabo ke ba penmi ki karkhana Dr. Ricky ulang ba ke NGT ke ban pej lut sansa nam ta ke jing mentoy ba ke jing singa nyong barok wasnge komen ba MP ke Raja Sabha ba pen krek ban ra ke nikamat apo parlimen halor ka mungkin halor ka jingkren jong i nami khamat sepo ke Raja Sabha de ngaget ke bi kren mai kalong kajing shisha bat dari ka bakhat ru yang hilang barok hi ndai tangki nong mikmat bangin shumkya ya kani ka isu ka bedai bat kajing penjabo ya ka mariam sodong saukon ya ka leher ka bin se miki bombam undi bat ka khat yang hilang ba kum ka jet pen hiru mau bangin yai yang kawe banyak lek persya ya ka bakum kini bat habangi syam kumbi on ngakam pat iyo ban sengap hai ke jingkren jong i jong dekat luki dai ngasyu sengau kendiat de telur ke jing ong ke jong i ba balai ke NGT ka kam pet pada ya ke jing jabo jong i semen plan untuk de masuk ke NGT kum ke body kariban pedot salonsar nagabenta ka jing mentoy ka jing singang jong barok i de hapo Raja Sabha ngari Lok Sabha dengan sokep ben ba man hapan idon ke jing kre mo ya ka mariang sobang sokon kalau beliau la IT hangi ban pej ban kwi de sokmen ba don kum ka jing tu ban ra ya ka ni isu atau zero apa Raja Sabha agak skam in yo kalatu ban kren ni